Najsevernija kineska provincija Heilongjiang doživljava porast zimskog turizma, a skijališta privlače rekordan broj posetilaca usred velikih snežnih padavina. U nedelju rano ujutru novoizgrađeni snowboard park bio je prepun snowboardera, spremnih da krenu na staze. Park koji nudi snowboarding slobodnim stilom i časove trikova na terenu privukao je skoro 5000 posetilaca u prva 3 dana rada, od kojih je skoro polovina dolazila van lokalnog područja. Od uvek sam želeo da dođem u Harbin, osjećam se zaista dobro. Moj san se ostvaruje, rekao je snowboarder iz istočne kineske provincije Shandong. Odmaralište priprema sve kao što su skijaška odela i potpuno su nova. Veoma sam dirnut, rekao je snowboarder iz severoistočne kineske provincije Liaoning. U gradu Shungxian odmarališta su obnovila svoje žičare i druge objekte, nudeći posetiocima novo nadograđenu infrastrukturu i nezaboravna iskustva. Čarobna žičara za tepihe je produžena do vrha brda, rekao je Tang Yelin, instruktor skijanja u odmaralištu. Veoma je uzbudljivo, zabavno i lepo, rekao je skijaš iz jugozapadne kineske opštine Chongqing. U nedelju je za javnost zvanično otvoren skijaški centar u gradu Hegang, koji privlači ljubitelje skijanja iz cele zemlje. Sa pretprodajom karata od 30. novembra promet odmarališta premašio je 200.000 juana u poslednjih 10 dana.